دما خوش ببینرین هجا ایرو 22 ایلون 2022 روزان روزا پیشمی بویر و گشتن هری سرگی و هری بالکش ین لسرانسری جهان رودانه امی هول بدن دنوا 20 دقیقه نوچین جهانی ده شواره پیشکش بکن. بله جاری کنند دما خوش ببینرین هجا رژیما ل ایرانی تفی همو ایرش و زختین خوین هوانه نکاره داوی لخوا پیشانداران بینه ده نوا باجرین ایران او روشلاتی کردستانی ده دنگی برخودانی بلند به ده چالاکین کو جن پیشنگتا آوی دیکن ده ری تینگرتن او وینین لیدرین رژیما ایرانی جی یک بیکتینه داخستن جبو راستیا لنوا ولا در نکوه جی حتی درنگا شوی خطین اینترنتی هاتن قود کرن حتی نهاتی گوتن بیتری 30 کس جی هاتنه کشتن. تەوی هێزێک مەزن و ئێریشا هێزên رژیما ئیرانê jî li bajarên mezin û biçûkiyên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê xwepêşandan û çalakiyên li dijî qetelkirina Jîna Emînî di roja pêncan de dewam in. Li dijî îrade û hêza gel polîsên rejîma Îranê bi tundî êrişî xwepêşantêran dikin. Heta derengiya şevê li bajar û bajarokên parêzgeha Sinê, Urmiye, Kirmanşan û Îlam yên Rojhilatê Kurdistanê gel li qadan bûn. Li xwepêşandanan de ji mar û rola jinan li pêş xuya dike. Di encama êriş û gulebaranên polîsên rejîmê de gelek kes birîndar bûn û hatin qetilkirin. Li gorî ajansên nûçeyan yên Rojhilatê Kurdistanê di xwepêşandanên 5 rojan yên Rojhilatê Kurdistanê û Îranê ze heta niha 11 kes hatine kuştin. Herûha hat diyarkirin ku bi sedan kes jî birîndar bûne. Lê heta niha li derbarê jimara birîndaran de rêjeyeke fermî nehatiye dayîn. Heman demê de li paytext Tehranê û zêdetirî heştê bajar û bajarokên Îranê jî xwepêşandan û çalakî bênavber berdewam in. Xwepêşander bi duruşmeyên mirin ji bo diktator û mirin ji bo Xwemeynî dengê xwe bilind dikin. Ji bo rêlihatin û çûna hêzên rejîmê bigirin kolan te jî kirin û bi ser hêzên rejîmê de çûn. Xwepêşanderan êrişî çend xaniyên saziyên hikûmetê kirine û gelek baregeh wesayît û motorên polîsên rejîmê şewitandine. Li Rojhilatê Kurdistanê û Îranê di dewamiya xwepêşandanan de gihiştina înternet û torên civakî yên weke Instagram û WhatsAppê hatin sînordar kirin. Ev yek di nava çavdêriyan de guman zêdetir kir ku İran û Rojhilatê Kurdistanê bi xûnrêjandineke mezin a xwepêşandêran re rûbirû ye. استیفای حقوق نقض شده هر فرد را Serokkomara Îranê Reîsî di komcivîna li neteweyên yekbûyî de li ser xwepêşandanan û çalakiyên ji bo qetilkirina Jîna Emînî bê ku navê wê bêje axivî û got. Dosyaya bûyerê li ber lêkolînê ye. این جلسه یکی از بهترین لازمترین Rêberê Oliyê Komara İslamiya Îranê Elî Xamîneyî di daxuyaniya xwe ya destpêkê de ti awayî qala qetilkirina keça Kurd Jîna Emînî nekir. Tenê piştgiriya xwe ya ji hêzên ewlekariyê re nîşan da. بله امروز اوکراینای دوام بکن به نابینکاریا ترکیه و عربستان سعودی ده نابر اوکراین و روسیه ده پفگارتنا گرتیان پیک هاد ده چارچوبیا پیام ده روسیه فرماندارین تابورا آزوف و گرتین جده ولاتین بیانی جدناف ده به گشتی 215 کس سربست بردان لپیشبری ویه که اوکراینای جی لیدری سیاسی یا آلیگری روسیه ویکتور مدودوچ ده ناف ده 55 گرتی را دستی مسکویی کرد. دانوستاندنên pevguhertina girtiyan Ademdirêj di navbera Rûsya û Ukraynayê de bi navbeynkariya Tirkiye û Erebistana Siûdî bidawî bû. Di daxuyaniya li ser mijarê de ku aliyan parvekirî de hat gotin, pevguhertina girtiyan pêk hatiye bi navbeynkariya Erebistana Siûdî
5 جê İngilîzî 10 çekdarên biyanî hatin berdan û ji Rûsyayê bi balafiran birin Riyadê. Wezareta Karê Derve ya Erebistana Siûdî rakand ku di pevguhertina girtiyan a di navbera Rûsya û Ukraynayê de bi navbeynkariya Welîdehd Mihemed bin Selam 10 kes hatin berdan. Di daxuyaniya ku hat dayîn de hat diyarkirin ku kesên dîl hemwelatiyên Fas, Amerîka, İngilîstan, Swêd û Xêrwatîstanê ne. Hat raghandin ku raydarên peywendîdar ên Erebistana Siûdî girtî ji Rûsyayê sewqê Erebistana Siûdî kirine û hewil didin ku vegera bo welatê wan hêsan bikin. Pevguhertina girtiyan a mezin di navbera aliyên Rûsî û Ukraynayê de li bajarê Çernîheyv ê li bakurê Ukraynayê pêk hat. Di nava leşkerên ku jaliya Rûsyayê vehatine radestkirin de fermandarên Tabûra Azov jî hebûn. Tabûra Azov di dema dorpêçkirina Mariupolê de bi rojan li dijî hêzên Moskowê li ber xwe dabûn. Ev tabûr bi alîgiriya xwe ya nazî de hat sûcdarkirin. Hat raghandin ku fermandarê Tabûra Azov wê li Tirkiyê bimîne. Li nava Rûsya dengê ji şerana bilind dibe li nava Rûsyayê li dijî seferberiya Rûsyayê ku serokê welat Putin ragihandî xwepêşandan hatin li darxistin, polîsan êrişî xwepêşandîran kirin û bêtirî 1300 kes binçav kirin. Her li nava welat reva ji seferberiya jî dest pê kiriye. Piştî ku serokê Rûsyayê Vladimir Putin doh seferberiya qismî elan kir, li seranserî welêt xwepêşandan pêk hatin. Li gorî agahiyên gorexistina serbixwe ya mafê mirovan, Ovid Info par vekir, di çalakiyan de bêtirî 1300 kes hatin binçav kirin. Seferberiya gopiştî şerê cîhanê duyemîn, cara yekem hatî ragihandin, aloziya navbera welat zêde kir. Gelek kes ji bo gojwelêt birevin, dest bi kirîna bilêtên balafiran kirin. Piştî axaftina Putin, a do wezîrê parastinê, Sergî Shoygu li gorî biryarnameya got îmze kiribû, gazî 300,000 leşkerên yedek kir. Shoygu diyar kir got kesên xwedî ezmûnên leşkerî tên wezîfdarkirin û diyar kir got xwendekar û yê niha li ser erka leşkerî ne di çarçoveya seferberiyê de ne. Lêbelêfikar hene got di her kêliyê de qada seferberiyê ya li welêt were berfireh kirin. Li gorî çapemeniya Amerîka, di nava 15 deqeyên destpêka xwepêşandanan de bi dehan kes hatin binçav kirin. Jineke got naxwaze zarokên wê tevlî seferberiyê bibe jî got. Ez ji tiştekî natirsim. Tişta herî bi qîmet got dikarin ji me bistînin, jiyana zarokê me ye. Ez ê jiyana zarokê xwe nedim wan. Serdozgeriya Rûsyayê jî bi bayê lezê biryar derxist got kesên xwepêşandan rêxistin dikin, heta 15 salan cezayê girtîgehê wê li wa bibirîn. Muxalifê Rûs, Dmitry Gudkov, yê di meha Hezîranê de ji ber metirsiya girtinê neçar ma ji welêt bireve li ser mijarê ji çapemeniya Alman re axivî. Gudkov got, jê re seferberiya qismî tê gotin, lê ev tenê bi gotina ne. Min hemû fermanên Putin bi baldarî xwend. Her kesî seferber dikin. Gotkev seferberî weke kampanyaya ceza ya dawî ya gobûtin ragihandî binav kir. Yekîtiya Ewropa piştî ragandina seferberiya qismî ya Putin xwe amade dike ku cezayên nû li dijî Rûsyayê ragihîne. Tirkiye ji referanduma ku li rojhilatê Ukrayna hatibû plankirin weke neqanûnî binav kir. Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî jê banga cezakirina Rûsyayê kir. Тема моего выступления
سەرۆکی رووسیای ڤلادیمیر پوتین دۆ لە وڵاتی خوا سەفەربەریە قسمی ڕاگەاند. پشتیڤێ وەزیرê karê derve yê Yekîtiya Ewropayê di civîneke nefermî li hev civiyan û li ser tedbîrên nû yên ku li dijî Moskovayê bên avêtin gotûbêj kirin. Nûnerê bilind ê têkiliyên derve û polîtîkayên ewlehiyê yên Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell derbarê hevdîtinê de agahî da û got. Tedbîrên nû yên sînordar yên ku hatine plankirin wê di demeke nêz de lê civîneke fermî gobê li darxistin de biryar were girtin. Borrell balkişanda li ser wê yekê ku armanca wan ew e endamên Yekîtiya Ewropayê bawayekî kordînekirî lê dijî Rûsyayê tev bigerin û got. Cezayên nû dibe ku li ser kes û hin şaxê wa bin. Borrell bi dûmdarî ev tiştanî ziman. Rûsya bi ragihandina seferberiya qismî, li darxistina referandûmeke neqanûnî û gefa bikaranîna çekên nuklerî rêya rûbrûbûnê hilbijart. Wezîrê karê derve yê Yekîtiya Ewropayê wê di nîvê cotmehê de civîna xwe ya fermî li dar bixin û li ser cezayên nû gotûbêj bikin. Lê nediyar e ku li welatên Ewropayê yên ku krîzeke giran a enerjiyê dijîn, wê di vê mijarê de li hevkirinek çê bibe yan na. Macaristan li bende pakêta nû ya cezayên li dijî Rûsyayê ne. Li hemberî referandûma ku Rûsyayê dixwest li bajarên Luhansk, Donetsk, Xîrson û Zaporojya yên rojhilatê Ukraynayê pêk bîne, jaliyê Tirkiye ve jî bertek hatin nîşandan. Wezareta karê derve referandûma gotê plankirin wek neqanûnî pênase kir û got. Tiştên wiha nerewa wê jaliyê civaka navnetewî ve neyê naskirin. Serokkomarê Ukrayna Volodymyr Zelenskî jî di peyama xwe ya vîdyoyê de ku ji civaka giştiya netewên yekbûyî reşand, bang li cîhanê kir ku Moskow ceza bike. Volodymyr Zelenskî got, Rûsya ji ber kuştin, eşkence, heqaret û aloziyên giran yên ku li Ukraynayê pêk aniye, divê were ceza kirin. û xwest ku dadgeheke taybet ji bo darzandina Rûsyayê bê ava kirin. Zelenskî anî ziman ku pêwîst e Rûsya berdêla wêraniya şerê heyî bide. Jaliyê xwe ve Putin ragihand ku duh li Rûsyayê seferberiya qismî hatiye elankirin û piştre Wezareta Parastinê Sergî Shoygu ragihand ku bang li 300,000 leşkerên yêdek hatiye kirin. Li nava Iraqê rewşa bêdengka metirsîdar heye nîzî salekê hilbijartina parlamentoyê pêk hatiye lê heta niha serokkomar û ne jî serokwezîr nehatine diyarkirin. Parlamenterekî hevpeymana Fetih diyar kir ku Sedr bi nameyekê xwestiye pirosiya pêkanîna hikûmetê ji bo piştî çil rojiya İmam Hüseyin were paşxistin û got heweyeke li hevkirinê di navbera tevgera Sedr hevpeymana serwerî û Kurdan ya ji bo pêkanîna hikûmetê de heye. Li Iraqê zêdetirî 11 mehin hilbijartin pêk hatine. Lê ne serokkomarê nû hatiye hilbijartin, ne jî hikûmet hatiye avakirin. Aloziya di navbera aliyên siyasî de dewam dike. Heta niha ji bo hilbijartina serokkomar Kurdan li hev nekiriye. Ji bo pêkanîna hikûmetê jî aliyên siyasî li hev nekirine. Derbarê hewildanên ji bo pêkanîna hikûmetê de Parlamenterê Iraqî Muîn Kazimî yê hevpeymana Fetih ji Rojin News re axivî. Muîn destpêkê sedema rawestandina civînên Muqteda Sedr ya bi aliyên siyasî re eşkere kir û got. Sedr bi nameyeke ji hemû aliyên siyasî xwestibû guftûgoya ji bo pêkanîna hikûmetê bikeve piştî çil rojiya İmam Hüseyin. Muîn di dewama xaftina xwe de dibêje aliyên Sunnî û Kurd ji bo pêkanîna hikûmetê ya bi çarçoveya hemahengî re amade ne û hewayeke li hevkirinê di navbera tevgera Sedr hevpeymana serwer û Kurdan ya ji bo pêkanîna hikûmetê heye.
پارلمانتر معین کاظم دداویه ده افتشتانی زمان رایدارین سیاسیین پدکی راگهاندنه کو تفگرا صدر رازی بویه پیشوازی لسردانا محمد حلبوسی نچروان برزانی و هادی عامری بکه. پیک نهاتیه ریبری گشتی یا آژانسا ناودولتی یا انرژی اتمی رافائل گروسی جارکدن سدماویه که به هلوستا ایرانی و گریدان. رافائل گروسی دو لباجار نیویورکی آمریکای تکلداری برنامه نوکلیری ایرانی و روشا لسانترال نوکلیری زپاروژیا خویم. یک جوان کوکین دما داوی درکتی او بکل جی خباتا کو آژانس دایی دست بیکرن او سی جین هلبرین اورانیومی دیتن تهرانی تا آگاهی بوان را پارونه کربو. آژانس ناودولتی انرژی اتمی داخواست زلال کردن ژ تهرانی کریه او جی خوستیه اشکره بکه کاتشما لوان سی جهان لشکرین اورانیوم ماینده نبویه. ایرانی حتی نها برسوا وی پرسه آژانس ناودولتی انرژی اتمی ندایه. گروسی روزنامه‌وانان را گفت گشتنا آژانس ناودولتی انرژی اتمی به سازین اتمی ایرانی سنور داره. ام آمدن جارکدن به ایرانی را کار بکن. گروسی هر واهی ویکر کو د چند روزان ده به برپرسین ایرانی را بجوه. لگوری ری ببرین آژانس اگر ایران دریه خواه خباتکارین وان وکه و او یک بلستر ببه. لی تکلداری دمی دیارگر جیت آگاهی یک زلال پارونه کر. گوهرین افهایی لسرانسر جهانی بزلال ایدی خویاده که او بانگن هشاری جه هر دمی زیده تر بونه سکرتری گشتی یه نتوین یک بوی گوتری استیکلداری گوهرین افهایی به طایبتی لولاتین پیشکتی که بخور زرارین مزنتینه گوت دم دما نقاش کرن و چالکین بباندورن. جبو جوینا لوتکیا آب هوای یا COP27 کوی لباجار شرم الشیخ مصر پیکوره گمتری دو مهان دمایه. And most of them are internal. سکرتری گشتی نتوین یک بوی آنتونیو گوترز و سر کمار مصر عبدالفتاح السیسی بریا ویدیو کنفرانسی به سروکن هن ولاتین پیشکتی را جفینک گرتی اجرچاپ من یرن دارخستن. نحن على بعد أسابيع قليلة من قمة المناخ 27. آنتونیو گوترز بالک شانسر آرمان جاسینور دار کرنا گرماهی گلوبال دیک بهنوک 5 پلهی ایاد پیمان آب هوایی یا پاریس ده اوها گوت. پیام من اشکره بون. ده درباره روشا آورته آب هوایی ده آرمان جا یک بهنوک 5 پله سیلسیوس ده بین جهازا بهنستاندنه ده یا او بلز قلس دبا. گوترز افتشت آنی زمان. ام بر به 3 پله سیلسیوس ودچن. Levels of mobilization of forces. سکرتری گشتی نتوین یک بوی بانک لحکومتان کرکو حیالوت که یا COP27 دوی 4 مجارن سوتمنی 4 سر بکن اف 4 مجار وها ریس کرن. جبو کم کرنا امیسیون بلند کرنا هرسه. جبو ولاتن بی پاراستن آلیکاری کرن لی آنینا باندور و فونن کو جبو زیده بونه حوجنه و ده داویه ده واندابون و زرار. آنتونیو گوترز گوت. دم هاتیه کو دوی مجاره ده نقاشک جدی ورکرن و گاوین ببریار دین آویتن. گوترز کو هیوی دیگه COP27 یا مصره مجاره به رنگی 4 سر بکه او وکه مسئله عدالتی آب هوایی هفگرتنا ناو نتوی و آوا کرنا پی باوریه دیت. لباشر نیویورکی آمریکای کنفرانس که در درباره تندرستی ده هاتل دارخستن تفجیر سروک آمریکای بایدن یا پشتی آخفتن بروش و مدیا جواکیم. سروک دولت نیویون آمریکای جو بایدن بجداری کنفرانس گلوبال فوند یا کو جبوتی کوشنا لدیجی آیتس او تا آل نیویورک هاتل دارخستن بو. ده جوینه ده بایدن سوزا آلیکاریا 6 میلیارد دلار یا جبوتی کوشنا لدیجی وان نخوشیانده پشتی آخفتن دمکو بایدن خواست جسر دیکا آخافتنی داکه و تفگرک بالکش رابر کرد.
ew keliyên ku bi les li ser medya civakî belav bûn di demeke Kurd de bûn rojev. Mr. President, thank you. At the end of such a... Belê nûçerme bi dawî bûn her şad û baxtewar bin.